Mu kiganiro giheruka kuri General Knowledge Infotainment twabagejejeho ibijyanye no gutakaza agaciro kw'ifaranga mu bihugu bimwe bya Afurika ugereranije n'idolari. Dukoresheje imibare mito mito twasobanuye icyo gutakaza agaciro kw'ifaranga bivuze, ndetse tunatanga n'ingero zigaragaza uko agaciro k'ifaranga gatakara. Twagarutse ku byo umuntu ukurikira channel yacu yakora mu kwirinda kugirwaho ingaruka n'iki kibazo. Muri iki kiganiro giheruka twabasezeranije kuzabagezaho impamvu idolari ry'abanyamerika rifatwa nk'urugero fatizo cyangwa benchmark igenderwaho mu kugena niba ifaranga runaka ryatakaje agaciro, ndetse no kuba ibihugu byinshi byo ku isi bihitamo gukoresha iri faranga. Mu rwego rwo gukomeza kudushyigikira mwakanda kuri subscribe no kunzogera, bityo mukabasha kujya mubona ibiganiro byacu ku gihe. Muri studio za General Knowledge Infotainment muri kumwe nanjye Joachim nawe mukanya. Amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakozwe bwa mbere mu mwaka w'1914. Aya mafaranga yagejejwe ku isoko nyuma y'umwaka umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gushinga ikigega twakwita igihunikiro cy'igihugu cyitwa Federal Reserve. Ikigega cyahindutse banki nyamukuru y'imbere muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gusohora inote z'amadolari 10 zariho ibirango biriho President Andrew Jackson. Uyu yabaye perezida wa karindwi wayoboye iki gihugu kuva mu mwaka w'1827 kugeza mu mwaka w'1837. Nyuma y'imyaka 30 aya mafaranga akozwe, ibihugu byinshi byo ku isi byahinduye iri faranga ry'abanyamerika ifaranga hunikiro, reserve currency. Ibi bivuze ko ibihugu byinshi byo ku isi byahisemo kujya bivunja amafaranga cyangwa ubukungu bwabyo mu madolari y'abanyamerika. Intangiriro y'ikomera ry'idolari ry'abanyamerika, intambara ya mbere y'isi yose, ukugwa kw'ipaundi byafatwaga nk'ifaranga riruta ayandi yose ku isi. Nkuko tubisanga ku rukuta rwa Investopedia, ikigega cy'ubwizigame Federal Reserve cy'Amerika cyaje nk'igisubizo cyo guhangana n'ikibazo cyaturukaga ku mikoreshereze y'amafaranga yubakiye ku mpapuro, printed papers or bank note. Mbere gato y'intambara y'isi yose yatangiye mu mwaka w'1914, igihugu cyari gikomeye ku isi cyari Ubwongereza. Cyafatwaga nk'ikigega cyagaburiraga isi. Iki gihugu cyakoreshaga zahabu mu igura n'igurisha. Igihe iyi ntambara ya mbere y'isi yose yatangiraga, ibihugu byinshi byavanyeho uburyo bwo gukoresha zahabu, noneho bitangira gukoresha ifaranga mpapuro mu kwishyura abasirikari babyo. Iki ni igikorwa cyateye ugutakara agaciro kw'amafaranga yakoreshwaga imbere mu bihugu. Ubwongereza nk'igihugu cya mbere gikize ku isi, aho ipaundi ryakoreshwaga muri iki gihugu riza ku isonga y'andi mafaranga yose yakoreshwaga ku isi, ryatakaje agaciro. Mu mwaka w'1931 nibwo agaciro faranga k'ipaundi kikubise hasi. Ibi byabaye ubwo Ubwongereza bwahagarikaga ku mugaragaro ikoreshwa rya zahabu mu bikorwa by'ubucuruzi no kubika ubukungu, economic reserve. Guhera ubwo idolari ry'abanyamerika ryahise riza ku mwanya wa mbere mu gukoreshwa n'ibihugu byakoranaga n'igihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza nabwo bwisanze butagifite ubushobozi bwo kubona amafaranga ahagije. Bwatangiye kuguza amafaranga mu bindi bihugu, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yahindutse ikigega rusange cy'isi cyo kwigurizamo. Ibihugu byinshi byo ku isi byafashe imyenda ibazwe mu madolari, dollar dominated bonds, ndetse bikanategekwa kwishyura inyungu kuri izi nguzanyo. Impamvu ya kabiri yashize idolari ry'abanyamerika ku isonga y'andi mafaranga yakoreshwaga ku isi ni intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara yabaye isoko ryo kwigwizaho zahabu nyinshi. Yarangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite zahabu nyinshi cyane mu bigega by'ubuhunikiro bwayo. Nkuko byagenze mu ntambara ya mbere y'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose nyuma cyane.
intambara igeze kure. Mu gihe itari yakinjiye muri izi ntambara, yari ihugiye mu gucura intwaro ndetse no gukora ibindi nkenerwa mu ntambara. Iki gihugu cyacuruje ibi bikoresho ku bihugu byari mu itsinda rimwe nacyo, Allies. Ibi bihugu byahaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahabu nk'ikiguzi cy'izi ntwaro ndetse n'ibikoresho nkenerwa ku rugamba. Ibi byari mu masezerano y'imikoranire. Iki gikorwa kikaba kizwi nka The Bretton Woods Agreement. Ubu bucuruzi bwashize iki gihugu ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite zahabu nyinshi ku isi. Ese kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite zahabu nyinshi bivuze iki? Zahabu ni ubutunzi bukomeye cyane budapfa gutakaza agaciro. Zahabu zikoreshwa mu bihugu ndetse no muri banki nkuru mu kugena niba igihugu runaka gisaba inguzanyo gifite uburyo bwo kuzishyura umwenda. Zahabu ni ikimenyetso cy'ubukungu buhagaze neza. Kuba Amerika ifite zahabu nyinshi mu bigega by'ubwizigame ni ikimenyetso ko ubukungu bw'iki gihugu butapfa kwikubita hasi. Ibi bivuze ko idolari ry'abanyamerika ritapfa kujya hasi ku muvuduko uri hejuru nk'uko tubona mu bihugu bitandukanye byo ku isi, aho amafaranga akoreshwa imbere muri ibi bihugu yikubita hasi ku muvuduko uri hejuru. Ibi bisobanuye neza impamvu ibihugu byinshi bigirira icyizere iri faranga ry'abanyamerika bigahitamo kubika ubukungu bwabyo muri iri faranga. Twabibutsa ko ku masoko rusange zahabu ibonwa cyangwa ifatwa nk'ifaranga. Ibonwa nk'uko tubona amafaranga y'u Rwanda, amadolari, amayero ndetse n'andi. Izi mpamvu zose tumaze kugarukaho zabaye isoko y'ugukomera kw'idolari ry'Amerika ni za kera kuva mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20. Ni kuva mu mwaka w'1914. Muri iki kinyejana turimo cya 21 hari izindi mpamvu iri dolari ry'abanyamerika rigifatwa nk'ifaranga rirusha agaciro andi mafaranga. Ibi bikaba biriha ukwamamara mu bihugu hafi ya byose ku isi nk'ifaranga ryizewe kandi ritapfa guta agaciro. Muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu tugeze mu kinyejana cya 21. Reka turebere hamwe zimwe mu mpamvu zo muri iki gihe turimo iri dolari ry'abanyamerika ryubakiyeho ubudahangarwa bwaryo. Icyambere, ukubaho k'umubare munini w'ibihugu byo ku isi bikoresha idolari nk'igipimo cyo guha agaciro ifaranga ry'imbere mu gihugu. Ibi byitwa PIG. PIG ni uburyo igihugu runaka gishyiraho amategeko agenga iguranafaranga, Local Currency Exchange in Foreign Currency. Mu bihugu 193 bigize isi, 65 bifite uburyo buhoraho bwo kugena agaciro k'amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu bifatiye ku idolari ry'abanyamerika. Ni ukuvuga ngo banki nkuru z'ibi bihugu zihora zicungana n'uburyo idolari rihagaze ku masoko yo hanze mu kugenzura niba ifaranga ryabo rigifite agaciro. Ibi bihugu usanga bikoresha idolari mu bucuruzi bwa buri munsi. Urugero ni ibihugu byose byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Buri gihugu gifite amafaranga yacyo, ariko kimwe mu bigena agaciro kayo ni uburyo aguranwa mu madolari. Ibi bihugu bikoresha amadolari cyane ku masoko yabyo. Uretse ibi bihugu 65 byo ku isi bikoresha amadolari nk'igipimo ngenderwaho mu guha agaciro amafaranga y'imbere mu gihugu, ibihugu 11 byo ku isi bikoresha idolari ry'abanyamerika nk'ifaranga ry'igihugu. Ibyo bihugu ni Ecuador, El Salvador, the British Virgin Islands, the Marshall Islands, Micronesia, Palau, East Timor, Panama na Zimbabwe. Impamvu ya kabiri yo mu kinyejana cya 21 ituma idolari ry'abanyamerika riza ku isonga ni ubucuruzi bukomeye bukorwa muri aya mafaranga. Kubakurikiranira hafi iby'ubukungu, muzi ko ubucuruzi bwa petrol n'ibikomokaho bikorwa mu madolari. Ibi si ubushake bw'ibihugu bicuruza petrol, ahubwo ni itegeko ryanditse mu bitabo.
Impamvu yashingiweho mu kwemeza iri faranga ry'abanyamerika n'inama nkuru y'isi ishinzwe icuruzwa rya petrol nibyo twavuze haruguru. Ni ukubera ko idolari ry'abanyamerika rikoreshwa henshi ku isi, bityo icuruzwa rya petrol n'ibikomokaho rikozwe mu madolari rikaba ryakoroha cyane. Twabibutsa ko ibihugu byose byo ku isi bikenera petrol n'ibiyikomokaho. Ibiciro bya petrol n'ibiyikomokaho biza biri mu madolari. Iyi ni impamvu ikomeye ituma buri gihugu cyose cyo ku isi kibishaka kitabishaka gitekereza ku idolari ry'abanyamerika. Impamvu ya gatatu ni icyizere isi ifitiye Amerika. Ubukungu bwa Amerika bufatwa nk'ubukomeye ndetse buzira umuhengeri. Ibi biterwa nuko iki gihugu gifite GDP Gross Domestic Product iri hejuru cyane kandi kikaba gifite inganda n'amakompanyi menshi akomeye ku isi. Indi mpamvu ni ukutabaho kw'intambara imbere mu gihugu. Mu maso y'abatuye isi, intambara y'imbere mu gihugu icyo ari cyo cyose ni intangiriro y'uguhanuka kw'agaciro k'ifaranga ry'imbere. Nyuma y'intambara yabaye mu myaka y'1960 yahuzaga leta z'amajyepfo n'iz'amajyaruguru y'iki gihugu, nta yindi ntambara irabera imbere muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biha icyizere umuntu wese aho ari ku isi hose ko naramuka abitse amafaranga ye mu madolari y'abanyamerika ko adateze guhomba. Probabilite y'uko idolari ry'abanyamerika ryakwikubita hasi collapse ni hafi ya ntaryo. Kuri ubu abahanga ntibarabasha kubona neza ko ukwikubita hasi kw'aya mafaranga y'abanyamerika gushoboka. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije amahoro n'imigisha.